Ngay kayo naman siyang kinay sa kartaan, wow, kapin. Nanal kayo po ni Bako po rin sa masasikos. Sabuli mo ako santi. Sabuli mo angin mo roson na yung sasi. Sasi na kakain sa ato da ewang re sasi. Yan alip na sa ulang kristal na atiyo. Nga sa kagita re sumakan, kampiyo kan may kaching kuburay ya. Payan kapil waran kapil masanan kaunoran. Iman kagita may yan pacho memangay ni pacho on mempingilak. Ngay kaching kuburay. Nasasi masanan rano ma nasasi wan para prusen kawit rano na kawdaglap ng rano ay kami na baksasi koros men mangi aba sangin puka me ngayon kin rano kabayi mga ganyan post inorla me sasi mo sang kawit daw asang na Samuel kayo laut isak wano retik kayo lel isak silo me Pilipile momanen tebit kaiti yang panguyala na markin. Sasi mangi pa tebit ang sogi sa kas kay uyala na markimen. Uyap sak intan lelepekmen. Pegi yang mana semme. Wewekin pa tame uya tatok kapang tatok kepero pa. Nana sinsila na sibupui. Experience de elel nakapalin men kaper lel torrena apa wana kamelele pa imna kauno coach sa waselay pakarata Pilipil me kauno coach uya ren utana ka sampal pa uya serimen me pekiti team akauno coach ko purei pasangin lamalam uya kauno coach piltai nabungan nen na yesi seripyone Maya kisig-kisig lang. Pakareta kaunokot pilitay. Kaunokot mangik sa si koros. Yaku pura naman sa si. Sumagit kasawiyak sa si dikim. Agit kasawiyak ya lola naman sa si. Ya mong yung naman sa si. Tapatame sokog Samuel Dakako na uya makaunokot pura din uya Nanen pinta na margimen men walian na margisol. Kauno ko buregin ta patagi ang panala re benay na yesi sheriff da pinta men menut walian sol. Nane ala eswewe sa pais men pinta bagay na law ya tato. Taba kauno ko patagi ang re nane pilipuya pilipilaw kauno ko patagi ang re pa so gila mo maneramas. Aban kita tama ang patanya rin pa kauno ko buwan kila mo na raman sa pina kila namong yung naman chas paen buwan nagpa pilgita tebis pauya na markiman para sa patebis uya seri lokul mata kayo ang namin kayo pakiti di man yesia pa pilitay pa uya tama uya uksang re yeso ni kailangan ko mga si bangay ba inorlap kauno ko ang kakalalela ko sa net sa punuman masa na yung kupur tanon Ansein Fritz taka tiyo kailangan ng kumasi kaunuan pili kumasi kumasi koros sumaukan upil kampiyo inorlap kailangan kumasi kailangan ng muscle mo dati sa prong tawong na iwan sa kasumpat tawong sa rawit ngayon sa si parang sonasem short kuya parang
Itu drama o karusia. Itu sakar musik. Itu sakar musik dan kumpulin sama tahu tias. Orang ini balap kaiti kan chorus yang kita cakap sambil berjaya. Tetok sarawi and anjuk. Dan Mwomwohdsou sekarang kita main tacho and we love that. We will teach them. That's great. One kprn Fritz or Tio Sabrina. Rano में senior pastor wan baron kan sampatangka sankuwakan Iruwasan senior pastor Korosan pas when someone Mwomwohdsou me mine facility na someone Mwomwohdsou me sewe Mwomwohdsou na wa ine dekah rani sa parpak burumasi asan toasto kami sansal natin kasi. Sangkakan posto, rasarawi, rano, te kiway remasi pakumasan, namte makis, magpakata. Sabot ng court, kalangan mo sa atin. Pakumasan ka kan, nanood, nano masi. Techualan kin kaparapar. Pwede nga masi Mwomwohdsou, inaging care ko masi. Agarata, senior pastor was Mwomwohdsou. Wato, the close to us. Sa bahasa si Rasaraw, muna yan sangkakan leki Rasarawin rano. Ngayon pagkiksasan ni upane, ngayon sansal ksasi pagkita sa oras. Sa sakpreng partisang mo, paita ka muna sa school, so big ka na. Kapinkin sa kulimong kaswante yung kisawan Mwomwohdsou na. Senior pastor na chapi sa ilokin ran. Sa kapinkin pasin kakan, karaniang kayo sigla as. Daw sa ito, sa kulimong komong, ang rasipi na seriti na iman. Kung kasarawi lagi skoros, kasarawi naman naman kis. Te autekin kis, sa kulimong kurma. Kurma lagi skoros pasang kakan buyaki, pasang saulang cheka, na pasang as pasang ran. Kung kapayatas ang koros mo, Ansein Fritz sa pagmumit kasaraw kalaan komunal sa schools maglap this chorus party sa kita niyo pinagin ang sa pagmumira sa soto singko no Jesus Christ te san pausewe rema pabotaw tiyo sa pagmumura te waon kprn Fritz into a match. Ibne ale utung ale kalaban Christ na olar weki kumai office. And we are met only Catalan. Mone san kakan neki were masi Rasarawin ran. And then about Jesus Christ. Dekat kita talan wine. Kaping kalangan kiyang, wait, masuk ke perangnya. Saya sentaw lang na prep na. Dekat kita lawayo. Kaping pilpilipasan. Te, saya sekarang. Pamkura kis. Main sa mas kos na prep. Na sentaw lang na prep. Is na sa media pa. Peso sa friend sa po. Kuya, sa
Pilipis. Maraming sa Pilipinas. Sa Lord Jesus Christ. Ale, utung ala orang Christ na olar pwede tayo. And we are meant to win kata-kata nanti Christ. Pintuada ni eralan konot. Kau Jesus kat kita talan wine yo. Nasa ni. Talan wine wat ye supplement coat ino cup no ya uli tarin chai. Anso koras no kumal bandin lim. Kumal bandin teman-teman tu. Ensakan sampas. People encounter Jesus Christ and gatin yang Marcos. Sa asan kain setla asasi rasarawin asa wisme kol nempe dimesa kriyaw resik sikay. Dimesa kriyaw resik sikay.